lâu ní dương riêng đó mày riêng môi tiết cứ đó là sọt đề bạch đang tham mày riêng tìm mán đấy dương tờ tam pê về lía ai riêng đong môi phiên gì nè pi phiên gì nè rồi có bay phiên gì nè tờ tam pê về lía để ai thôi bàn chẳng lâu dương riêng ông bị đầy chẳng dương phải có mắt đôi tờ sọt đo không ai chứ đi đi đô đá đơ đế đé đé đi đơ mi mi đi lơ đế lơ đốm mà đám mà lad đưa lơ bê bê đơ mà đám à une robe à midi papa ira à la rivière chẳng những bộ bài sẵn de mi kẹt đàn midi ngày trầm lệ đế srang mấy đầy lệ đô khỏng lệ đô mà anh nắng tập bộ tiệc tập bộ riêng mù Madame mẹ srei malade anh ấyบอกแปลไทยได้ชื่อหรือกับแนะจำงือจึงในขนมเมเรียนนี้แนะจำงือได้ชื่อdurอันนี้ปะบะหรือกับรัน le bébé de madame a une robe កូនរបស់អ្នកស្រីមានរ៉ូបមួយà midi papa ira à la rivière នៅថ្ងៃត្រង់ប៉ានឹងទៅស្ទឹងបកប្រែអញ្ចឹងឥឡូវចូលដល់ព្យាញ្ជនៈមួយទៀតដែលអក្សរគីហ្នឹងគេសរសេរស្តៀងលេខ9ដែរប៉ុន្តែគីហ្នឹងវាមិនដែលមកតែឯងសរសេរតែឯងចេះទេគឺវាត្រូវតែមានជាមួយវាជាប់គ្នាដូចជាពាក្យ de la quinine ណាអញ្ចឹងអាគីនេះខ្យល់វាដូចអក្សរកាអញ្ចឹងកឹះដូចកខ្មែរយើងអញ្ចឹងយើងអានថា de la quinine une requête la piqûre piquer papa a lu une requête madame a de la laque ma mère a été malade papa a de la quinine qui a une pipe ពេលសួរយើងអានឲ្យទៅជាសំណួរទៅអញ្ចឹងយើងបកប្រែជាខ្មែរ de la quinine នេះថ្នាំ quinine ថ្នាំគ្រុនចាញ់ហ្នឹង une requête អាហ្នឹងពាក្យបណ្ដឹង la piqûre អាហ្នឹងចាក់ថ្នាំចាក់អីហ្នឹងចាក់ថ្នាំហ្នឹង la piqûre piquer ហ្នឹងក៏ចាក់ដែរ papa a lu une requête ប៉ាបានមើលអានហ្នឹងប៉ាបានអានពាក្យបណ្ដឹងមួយ madame a de la laque អ្នកស្រីមានទឹកលាក់អាទឹកលាក់ទឹកថ្នាំយើងយកមកសរសេរយកមកលាបអីណា ma mère a été malade ម៉ែខ្ញុំបានឈឺមានន័យថាគាត់បានឈឺគាត់ឈឺហើយឥឡូវគាត់ជាហើយអញ្ចឹងគាត់បានឈឺ ma mère a été malade ម៉ែខ្ញុំបានឈឺ papa a de la quinine
ប៉ាមានថ្នាំគីនីនចឹងគាត់មានថ្នាំគីនីនប្រហែលជាគាត់គ្រុនចាញ់អីចឹងណាគាត់ត្រូវលេខ Qui a une pipe នរណាគីហ្នឹងនរណាមានថ្នាំមាននរណាមានខ្សៀមួយហ្នឹងគាត់ទៅសួរអាហ្នឹងរបៀបគេសួរ Qui a une pipe